Dojdovme vo Umag. Welcome to Umag, Croatia, and it's a beautiful sunny day on the Adriatic Riviera. Such a lovely place, ladies and gentlemen. I'm walking on this path toward the park. So lovely. Welcome. Kakvo sunce piči tu bavini. Došli u parku. A sada, poštovana publiko, pravime review na mesto toga čo sme smestili ovdje, što smo ako si persirao si da vi otkrijem kada sme ova večer. Odite. Jepa! Znači ovo vezo, dupla vrata radi momentna misterija. Odime po natamu. Tadam! Ova se 5 zvezdi za večer vam. Umag Technology. Alright. Garant. Voda ne. Daj sada provjerim, bežiti se. Wrong? I was wrong. Što se dešava? Ne otvaraj kuću. Ne otvaraj. Mašina za perenje i imaš ova ti je, ako ne možeš primjer da zaspiješ orkeska, ke se vtikačiš jednaš sa nego i posle sa bajleto ke zametiš so ovije i to je to. To je to. To je, dragi moji, životot na turneja. Jedan den ti živeš ko car, drugi den ko siroče. To je to. Jepa, odime po natamu.